balik na sa tas Nadz Lechon kay last na mong event diri about before mag-lockdown karon. Celebrate namin na dili na lockdown. March 15, big Sands. Sana ako mga friends from Sugdi guys. So sulti diba ilaila ko na nato like usa-usa para ma-follow ninyo sila. Big Air Tours. Alright! Big Air Tour. This is Jack of Big Air Tour, Jack. Ito mo channel. Hi, the Cebuano.com. Siya na ang Cebuano. Si Lay. Saan mo na eh? Jason, Lonely Hearts Club. Traveling in tandem. On duty Papa. On duty Papa. The Rose Lawas of Y Cebu. Hello! Christine Dispares of Bloom Cebu. Ano sa paniya? Wala na ka na! Oh, so yung bibig, kaot na ba yung pwede Nadz Lechon! Oh, sige, kaon niya. Alright. Oh, yeah. Hi, Psychonikers! Oh, so, Hi! Psychonikki! Subscribe! alright. Mani si Emma, ang Reyna. Queen City, Queen Cebu. Dili Queen City, Queen Cebu na siya. Queen City Garden. Mani si Jim Ray Biosa of gimmick.com o kung saan mo show kada hapon? and daghan. Sa Sunshine Radio. Unsa na yun? Kapartner ng bayan and serviso para sa mga. So, pero nangita ni siya ka-partner ko no. Alright, so mani mong panihapon karon. Courtesy of Nadz Lechon. Kami manok, kami paksiw, kami dugo-dugo, kami kuan, Kami lamit super. tinola. manok. Dapat siya mga ginhawaan. Oh, napas Emma o napay sili. Og napang ilang wapo kayong tag-iya yan no. Oh, bay unsay mong kuan bay unsa asa ni bay? Our location is at fronting Gaisano Grand Jai Alai. Oh, wala kay Alay ha. Oh. Mambaling, Mambaling. Jai Alai, Gaisano na karon. Oh, so so mana si Ken Nadella by the way, Nadz. Oh, mani ang lechon. Lechon, unsa pa rin napamoy manok? Manok na tay Barbecue ni dire. Alright. So, pila ni nga na tuna? 100 per serving. Sugbain lang ko daan ba ako i-take out. Wala ako ra i-take out kay tuna na ako daan doon para lahi. Alright. Usa lang para magmanok sa ko. Nilawan ako yung manok dito sa bahay niya. Oh, kaniyang manok. Oh, ang iyang tikpay-pay. Ano, mas gipaningot pa man siya sa manok. Tagpila ni mong manok dong? 200 sir, mahal ng manok ko Oh, mahal na ko kay manok, 200 na. Alright. Oh, yan man yung lechon na 550 ang kilo. Oh, gabi na pero nagyapon ni dire.
lain na pagkaon sa naman yung nabilin. Ako yung buhay lang sa video. Yan pa niya. Pare? Hindi ko dugo-dugo ba eh. Itong ginamot kita ba eh. Kay, naman siya double aggressive. Sa'yo na nito kaya na mahulog ang memory na ba eh. Manang full face. Manang problema kung maliit ka ba eh. Wala kay banit. Batik. Ano? Hindi lang ako lang. Yung kuya sa Naman kay panit, good. No, panit. kasi magkilat takon. Kuan biya siya. Mas mahal mo ito ng ano drink bot. Kaya lang helmet. Palit. 12 bo. Barato kay nasad ka. Nibilan niyo ko nila. Tapos kang nakuha. Nakuha ni pangit. At least. Kuha ko. Kuha ko crunchy sa. By the way, Gutom loy. umihan kayo kung kameraman. Gutom loy. Ang dili ah. Guwapo kayo. May ba kung amigong broken hearted eh? Ay sa mga broken hearted. Joke ron. Ano ipakita picture na nagsimba-simba mo ba? Mag-insa ka. Simba rin sila dahil. Sakay-sakay, auto. Nabuta, simba-simba na kung nakitan. Ay na yung masakitan. Agay, ako din ang sakitan. Ay mo na. Respeto lang gud, di ba? Respeto lang ba? Simba. Kuha lang na. Sa inyo lang duha. I-hide lang. Ay, bitaw. Sa mong amiga. Naitago na to sa pangalan. Natrang J. 9. Oh, di mo na. 9 ding J. Oh my J, sabihin ko. Ano tong cake? Jay na sa? Ba, enjoy ito sa kumbakal sila ba? Pero man, magtiwas ako. Naikugo sa konting video. Moon lang na ko eh. Magtiwas ako kaon. Punig, dugo-dugo please. Pinom. Punig. Sir, we accept all orders, reservations, then we have for all orders kaya natay free delivery before 24 20 up to December 23 free delivery na ta, then 26 to 30 free delivery, 31 lang ta walay delivery, then onwards of free delivery ra gihapon. How much are inyong whole lechon? A whole lechon for December season is 6.5 above. 6'5 above na. Kanang 6'5 pila na ka normally pila unsa na kada ka? 6.5 is family size. Estimate is nasa 15 to 18 Oh, dako. 18 kilos. Then 6.5 up. Madawat ang orders na yan. We also have lechon belly. Then kilo basis. 30 to 50 packs. 30 to 50 packs is good for 7,000 whole order. Then for whole orders, libre na ato ang adobo and dugo-dugo ginabot. Okay. Free delivery. Even though Lapu-Lapu City. For outside Cebu City, nara tayo charges. Then pwede rasad ka sa Grab. Pwede ra po via Maxim. Pwede sa i-pick up dire no. Pwede ra po i-pick up. Okay. So invite bay. Bye. Hi everyone. Please come and join us here at our place in Alai, Mambaling, in front of Gaisano Grand. We are inviting you to have lunch, dinner, or even breakfast. Business hours 7 a.m. to 9 p.m. in the evening. Then we accept all orders for reservations to have your favorite part. Kilo basis, still free delivery within Cebu City area. Guys, enjoy yung kikas dinner. There is Nadz Lechon. Hi din sa mga no? Sa mga taga kwan, taga IT Park diha. Mga IT Park na lang. Yeah, so mana enjoy yung kayo tanawa na bisag wa magkitang hipon. Enjoy kayo. So thank you so much for watching. Huwag kayo magkalimot magbisita rin sa Nadz Lechon rin sa Mambaling. At pang lang sa Gaisano Grand Jai Alai. Sigurado ko mag-enjoy mo, lamig kayo lang. Inasal!
ilang lechon manok, dugo-dugo, ilang mga siya, ilang tinola, o guban pa. So mana, bisita na and support local as always. Thank you so much for watching. Bye.